Yes, kanonge mbifurize kuguma kugubwa neza guhirwa mu byo mukora byose bakunzi ba News Lab TV. Birumvikana rero amakuru agezweho arebana n'umutekano, politike na diplomasi tugiye kuba updatinga tubabwira byinshi ndetse n'uburyo situation ihagaze mu bice bigiye bitandukanye. Sindi butinde rero ndaza gukubita mbangura mu bice bigiye bitandukanye ngene updatinga mu buryo bwihuse cyane. Yamuneka muraza kunyimira dusimbukire mu makuru akomeye cyane arebana n'umutekano, politike na diplomasi akomeje kugenda aturuka mu bice byano muri teritwari ya Masisi. Si byo gusa kandi nyamuneka imasisi kuba ibintu byamaze kuba ibindi drone z'intambara za FARDC zikomeje kuraswa. Ikijyanye n'ikoranabuhanga yamaze kuvaho, ibintu byakaze turaza kubikomozaho tubive imuzi n'umuzingo mu bice bigiye bitandukanye. Nyamuneka turaza gusimbukira hano mu mujyi wa Uvira mbabwire yuko butuvugana ikijyanye n'ikoranabuhanga rya FARDC naho ryamaze kuva mu buryo bukomeye cyane. Iri koranabuhanga rero rikaba ryamaze kuvaho nyuma y'amagambo akomeye ndetse na bimwe mu bintu bimaze iminsi bitangazwa n'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo FARDC. Ibyo nabyo turaza kuba tubikomozaho tubiva imuzi n'imuzingo. Turaza gusimukira mu bice byinshi bigiye bitandukanye. Nyamuneka tuba updatinga tubabwira uko byifashe. Hari amakuru menshi arebana n'umutekano, politike na diplomasi turaza kuba dukomozaho by'umwihariko mu bice byano muri teritwari ya Warikare. Imirwano yamaze guca ibintu mu bice bigiye bitandukanye. Turaza kugenda tubyinjiramo tuba updatinga tubabwira uko situation ihagaze. Turaza gukomoza kuri byinshi cyane bigiye bitandukanye, tugende tubabwira byinshi. Amakuru ni menshi by'umwihariko Burundi, Bujumbura hari byinshi bikomeje kugenda bihavugwa, ibintu byakaze. Hari amakuru menshi ariyo arebana n'umutekano, politike na diplomasi turaza kuba dukomozaho. Uraza kunyemerera by'umwihariko tunyarukire mu bice bigiye bitandukanye byano Minembwe. Hari amakuru menshi akomeje kugenda yaturuka arebana n'umutekano, politike na diplomasi. Turaza gusimbukira muri teritwari ya Uvira ariko kandi ku gice cya Kavimvira turebere hamwe iby'amasasu menshi yaraye yumvikanye mu bice bya hano. Turaza gukomeza kuri byinshi by'umwihariko tugende tuba updatinga tubabwira uko situation ihagaze kuko hari amakuru menshi arebana n'umutekano, politike na diplomasi. Turaza kwa dukomozo tuva imuzi n'imuzingo. Turaza by'umwihariko kwinjira muri byinshi bigiye bitandukanye. Hari amakuru aturuka Minembwe turaza kuba dukomozaho tugende tuba updatinga. Turaza kugenda tuba updatinga hitwa Mikarati ndetse na Nyamara icyitwa imirwano ikomeye cyane yamaze kuba icubino mu buryo navuga ko udasanzwe. Turaza byose kubikomozaho tubive imuzi n'imuzingo. Turaza gusimbukira mu bice bigiye bitandukanye tuba updatinga tubabwire uko situation ihagaze. Muraza kunyimirira turebere hamwe byinshi bigiye bitandukanye bikomeje kugenda biba mu teritwari ya Masisi ku gice cyane rwose nk'usatira za Rucuru naho ibintu byakomeye. Ariko kandi Uvira ingabo z'u Burundi zinjiye mu mujyi nyuma y'uko AFC M23 yukwemo bimamodokari special forces z'ingabo z'u Burundi zimaze kongera kugaragara mu kanya gato gashize zenguruka umujyi wa Uvira. Mu gihe amakuru aturuka muri societe civile mu gace avuga ko ingabo z'u Burundi zimo zinjira mu mujyi wa Uvira zatangiye kwinjira mu masaha ya mu gitondo. Ariko kandi nyamuneka ahitwa kuri Londi Powe hakaba ariho hantu hari gukorerwa inama zikomeye cyane. Ibyo byose turaza kuba tubikomozo tubiva imuzi n'umuzingo tugenda tuba updatinga gatanu kuri gatanu tubabwira uko situation ihagaze. Turaza kuvuga byinshi bigiye bitandukanye tugende tuba updatinga kuko amakuru ni menshi cyane arebana n'umutekano, politike na diplomasi by'umwihariko muri rusange. Turaza by'umwihariko kubikomozaho byinshi tubive imuzi n'umuzingo. Nimera nkubwire yuko ubu tuvugana imirwano ikomeye cyane yamaze kuba igenda ifata indi ntera mu bindi bice bigiye bitandukanye, aho kugeza amagenga ya nubwo imiryango mpuzamahanga yo iri kurekarama ibiganiro by'umwihariko igihugu cya Repubulika
Demokarasi ya Kongo ari igihugu cyamaze kubatwa n'intambara mu bice kandi byose. Nk'ubu munyemere mbabwire yuko abarundi na FDLR abazungu batangiye kwezwa ku bwinshi mu misozi miremire y'Iminembwe, ariko kandi igitero cya drone za FARDC muri santere ya Minzenze gihitanye abaturage benshi cyane. Ibi byamaze kuba bitera ubwoba batari bake. Nyamuneka izi nkuru munyemerere bite nanazinjiramo mu buryo bwihuse cyane. Ihuriro rya Alliance Fleuve Congo AFC M23 rirashinze ubutegetsi bya Kinshasa gukomeza kwibasira abaturage mu basivile n'abasivile no gukomeza kudaha agaciro by'umwihariko ikiremwa muntu. Mu butumwa yanyujije ku rubuga rwa X ku cyumweru, umuvugizi wa AFC M23 Lawrence Kanyuka yongeye gutanga abagabo ku rwego mpuzamahanga ati ubutegetsi bwa Kinshasa bukomeje ubudahwema bwo gukurikiza politike y'urugomo buhumyi rukorerwa abasivile mu gusenya imitungo yabo mu gihe umuryango mpuzamahanga ucecetse. Yakomeje agira ati kuri uyu wa gatandatu tariki ya 24 Mutarama 2025 nyuma ya saa sita, ihuriro ry'ingabo z'ubutegetsi bwa Kinshasa zagabye igitero cy'indege zitagira abapilote muri santere ya Minzenze bituma abaturage benshi by'umwihariko b'inzakarengane bapfa. Mu guhangana n'ibyo byaha, ihuriro rya AFC M23 rivuga ko ritatangaho abagabo umuryango mpuzamahanga ndetse n'amahanga gukomeza kurengera nk'ahano, guhagarika imirwano ya Kinshasa ndetse no kutubahiriza ubuzima bw'abantu ndetse n'amategeko mpuzamahanga akicwa n'ubutegetsi bwa Kinshasa. Ibitero birumvikana yuko nabyo byamaze hano kuba bigira ingaruka ku baturage. Yes, nyemerera by'umwihariko tunagaruke hano nkubwire yuko butuvugana umutwe wa MRDP twirwaneho watanze impuruza ku bitero ihuriro ry'ingabo zirwana ku ruhande rwa Leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu gutera kugaba ibitero ku baturage by'ugenda atugeraho. Turavuga tuti natwe turaje tuyabagezeho. Muza bikorwa rero w'ihuriro ry'umutwe by'umutwe udasanzwe witwa Colonel Kamasi Ndakiza Welcome yatangaje ko muri Kivu y'Amajyepfo hakomeje kugaragara ukwiyongera gukabije kandi guteje inkeke ku bikorwa bya gisirikare bigaragara bigambiriye abantu mu misozi miremire y'Iminembwe. Yanavuze ko kandi umugambi wo kugaba ibitero kuri biriya bice by'abaturage ugaragarira by'umwihariko mu bice bigiye bitandukanye burundu, kandi FDNB zafashanyije bikomeye na FDLR mu gutangira no kohereza abacancuro mu misozi miremire y'Iminembwe. Ibyo byose bikaba bigiye kugira ingaruka by'umwihariko zikomeye ku basivile b'Iminembwe. Ikijyanye n'ingabo z'abarundi zikomeje kugenda zihaza, waduha update z'uko bihagaze kugeza amasaha? nk'uko wari ubikomojeho ni ingabo nyinshi, ni imibare myinshi y'abasirikare by'umwihariko ni ingabo zirimo ziravanwa i Bujumbura mu gihugu cy'u Burundi zikerekeza hano mu mujyi wa Uvira mu rwego rwo kugira ngo bakomeze bakore icyo bise isuku n'isukura, by'umwihariko barebe ko nta umusirikare wa M23 waba ugisigaye muri uyu mujyi. Yego, harimo no ku ibikorwa byagiye bitangazwa birebana n'ubusahuzi by'umwihariko byakorwaga n'abazarendo nyuma gato y'uko M23 ivuye muri uyu mujyi. Kuri ubu ngubu rero icyo umuntu yamenya ni uko ni umutekano utizewe 100%, ni 20%. None ikintu nashaka kukubaza gato, hari amakamyo mu kanya gato agaragaye ku mupaka Katumba bivuga ko yaragiye kwinjira. Iby'amakamyo byo byaba bimeze bite? Si imibare mwaba mwayimenye? Imibare ni abagera hafi kuri 986. Abarundi bambaye impuzankano ziriho idarapo ry'igihugu cy'u Burundi bamaze no kwinjira tayari mu mujyi wa Uvira. Ibi rero biravugwa mu gihe binemezwa ko kandi baje n'ubundi kongera gukora urugamba rwaje kongera gutanga umusaada ukomeye ku gisirikare cya Leta ya Kongo FARDC. Yego, ngira ngo uyu mujyi wa Uvira urugamba ruba wari uri mu mujyi wa Uvira kugeza amaginga ya urabona izo ngabo ziri kuza mu mujyi wa Uvira, bacancuro bari kuza, ingabo za Tanzania ziri kuza, mu gihe M23 bitangaza ko nayo isaha ku isaha umujyi wa Uvira uko yawufashe yakongera ikanawinjiramo. Ntibishobora kuza gutuma habaho intambara tukabona intare zasarangwe zigarutse mu mujyi wa Uvira? Ahubwo bitanatinze niho bishya bishira.
kuko niba harimo barasukwa imibare myinshi niko navuga y'abasirikare by'umwihariko b'abarundi, yego, ariko abazarendo bamaze kwiyongera rwagati muri uyu mujyi, ariko FDLR barimo nabo nubwo imibare yabo itari myinshi ariko barimo, yego. ibi ngibi rero birimo biravugwa no mu gihe hataremezwa neza 100% ko M23 baba barashije mu mujyi wa Uvira, dore ko ngo baba baza bambaye civile mu rwego rwo kuneka ndetse no gukora iperereza kuri izi operations zigiye zitandukanye, kuri izi deployment zigiye zitandukanye zikorwa n'abarundi ndetse bafatanyije n'igisirikare cya leta ya Kongo FARDC. Warubimbaje rero bavuga ati urugamba rwawe rugiye kuba imberenge, yego nibyo niko bimeze rwose, mu minsi iri imbere dushobora kwitega ibindi pe. Yego, ku kijyanye n'amakuru arimo agenda agaragara mu mujyi wa Uvira, ihohoterwa rikabije, ese kugeza amasaha hari muvuma z'abaturage bari gukomeza guhunga berekeza za Kamanyola nk'uko byari mu minsi yashize bimeze? Ni ukuvuga ngo bisa nk'ibyagabanyutsemo, yego, bitewe n'uko ikibaraje inshinga n'ukwongeramo ingabo nyinshi n'ukongera imibare y'abasirikare kugira ngo bitegure ko isaha n'isaha urugamba rwakongera kuba imberenge, bitegure ko isaha n'isaha M23 yakongera kugaruka bitewe n'ibikorwa byakozwe na Wazalendo kandi bigikomeje nubwo bisa nkaho byabaye nk'ibigabanyukamo. Ariko mu magingo aya muri iri joro uko bihagaze ni ikirebana na deployment cy'ingabo nyinshi, ibirebana n'ubusahuzi byabaye nk'ibihagararaho gatoya, barimo barinjiza abasirikare benshi by'umwihariko mu mirongo miremire rwagati muri uyu mujyi wa Uvira bwana. Yego, ku kijyanye n'amakuru arimo agenda aturuka mu bindi bice bigiye bitandukanye, ndatuvuye gato mu mujyi wa Uvira, hari amakuru yagaragaye iminembwe ku bitero by'indege za drone, biravugwa ko hari n'abasirikare babiri baba bakomeretse b'intare za Sarambwe, ariko kandi ubwo ni MLDP twirwaneho, ndetse kandi bikanavugwa yuko ngo izi drone za FARDC zageragejwe kuraswa ariko bikanga. Hari amakuru menshi ya resistance nshyashya nubwo mu masaha kare twari twabigejeje ku bantu, ariko arimo atubwira yuko n'imibare y'abasivile bari kwapfira bakomeje kugenda biyongera uko bwije n'uko bukeye, imibare irimo uko amasaha akomeje kugenda yicumizirana ko imibare irimo irakomeza kugenda yiyongera. Ibi byo bihagaze bite? Abaturage Minembwe bahagaze bite? Bahagaze bate? Umwuka umeze ute? Ntabwo babafite yuko isa n'isaha ibitero bishobora kuza kugoma kubagabwaho, umwuka uhagaze ute muri make? Muri rusange uko bimeze urumva ubwoba ntabwo bwabura by'umwihariko kuri sosiyete sivile nk'abaturage, kuko niba hagabwe ibitero hakoreshejwe utudege dutoya tutagira abapiloti tuzwi nka drone, yego, byanze bikunze ntabwo umwuka ari mwiza, by'umwihariko sosiyete sivile bafite ubwoba. Urabona ko badatikanye gusa nubwo twirwaneho yagerageje gusubiza inyuma bino bitero, ariko magingo aya muri iri joro ntabwo umwuka uhagaze neza, kuko bafite ubwoba ko n'ubundi izi ngabo za FARDC ndetse n'abambari bazo bakomeza kugaba ibitero by'umwihariko mu bice bigiye bitandukanye, dore ko habarurwa abagera ku 8 ku ruhande rwa FARDC b'abasirikare bahatakarije ubuzima cyangwa se bapfuye. Yego, ubwo twirwaneho yageragezaga gusubiza inyuma ibi bitero. Rero ku birebana na sosiyete sivile nakubwira ko ntabwo batuje, ariko n'ubundi birasa nk'ibyatujemo, ariko urumva n'ubundi sosiyete sivile ntabwo bakizera umutekano 100% kuko hano byicara bihinduka bwana. Hari andi makuru adasanzwe akomeje kugenda atugeraho ngo agaragaza ko imyiteguro yamaze gukazwa hagati ku mpande zombi, yenda uraza kutubwira ku ruhande rwa M23 MLDP twirwaneho, ku ruhande rwa FARDC hari ibice byinshi izi mpande zombi zamaze gukaba mu misozi miremire y'Iminembwe. Biteguye bate muvuma? Ese bari kongera abasirikare, bari kongera ibikoresho? Situation ihagaze ite muri make? Barimo barakoresha amanama cyangwa se inama niko navuga, bakongera kubwira abasirikare by'umwihariko batwirwana by'umwihariko ba M23, yego, ko muri uyu mwaka wa 2026 bafite akazi katoroshye mu birebana no gukomeza gukora urugamba rwo kubohora Kongo nk'uko babigaruka abayobozi mu ngabo za M23. Yego, hari icyo bibazo nashaka kugira ngo nkubaze. Hari amakuru ku munsi w'ejo by'umwihariko yacicikanye mu misozi miremire y'Iminembwe,
ngo yemeza ko ingabo z'abarundi ziri gukubiresha imihanda ya Fizi aho mu bibogobogo ziri kwiyongera ku bwinshi, ndetse ngo izi ngabo z'abarundi ngo zikaba ziri muri gahunda idasanzwe yo kuba ibirindo bya MRDP twirwanaho byose biri mu misozi miremire y'iminembwe byasenwa. Ese ibyo byaba ari ukuri? Izo ngabo z'abarundi ziri kugaragara? nibyo ziri kugaragara, ni ukuri rwose, barimo barajyayo ngo ikibaraje inshinga ni kongera kwambura M23 ndetse no kwishyiraho iherezo, kuko bakora ibishoboka byose ngo bibagirwe burundu uduce bafashe, kuko birimo ntiturufilimi irakoreshwa by'umwihariko na Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo nawe nibyo bimwe mu byo yatangarije abasirikare ndetse n'ingabo zirwana ku ruhande rwa guverinoma. Yababwiye ko bidatinze vuba na bwangu bagomba kongera gusubirana ibice byose M23 yamaze gufata. Niyo mpamvu rero bari koherezayo abasirikare, ni ukugira ngo bahangane na M23 barebe ko bayikura muri ya misozi y'iminembwe bwana. Nibyo abasirikare bari kujyanwayo. Yes, ku kijyanye n'amakuru arimo aturuka muri teritwari ya Rubero, naho hari inkuru zikomakomeye zagiye ziturukayo mu bice bigiye bitandukanye. I Rubero by'umwihariko hari amakuru yemeza ko imirwano yamaze kuba ica ibintu. Ndabona umuvandimwe by'umwihariko ku murongo wa telefoni hari ikibazo kibayeho, ariko ashobora kuza kugaruka mu masaha ari imbere. Mu bice byano muri teritwari ya Rubero hari amakuru yamaze kugenda atangazwa agaragaza ko igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo FARDC isaha ku isaha gishobora kuza by'umwihariko gukomeza ibitero bikarishye mu bice bigiye bitandukanye, dore yuko kimaze iminsi gisukana abasirikare by'umwihariko ahitwa muri ibice bya za Rubero aha ku kibuga cy'indege cya Butembo Aerodrome. Ubwo bwoba rero bukaba bwamaze kuba bwinshi mu bice bigiye bitandukanye, ndetse bakaba bafite ikibazo cyo kuba isaha ku isaha hashobora kuza kubaho imirwano yo ku rwego rwo hejuru. Kugeza amagingo rero nakomeje kugenda nkurikirana amakuru nsanga koko niko bimeze, isaha ku isaha imirwano ishobora kuza guca ibintu hariya muri teritwari ya Rubero. Nyamara igihe ibintu byose biri kugenda biba bibi cyane, Repubulika ya Demokarasi ya Kongo iracyabirebesha amaso aho kugira ngo igane inzira y'ibiganiro, ahubwo iri kudekarara intambara mu bice bigiye bitandukanye. Si ibyo gusa kandi nyemera n'iyi nkuru tuyive muzingo mu buryo bwihuse cyane, kuko ntago nagenda nayivuze. U Rwanda rwakiriye abakomando baturutse muri FDLR by'umwihariko n'abarwanyi rero bari b'abanyarwanda bagera kuri 14 bakiriwe mu kigo cya Mutobo giherereye mu karere ka Musanze. Gatabazi Jean Marie Vianney rero uri mu bagize inama y'abakomisiyoneri muri komisiyo y'igihugu ishinzwe kugerageza ndetse no gusubiza mu buzima busanzwe abahoze ari abasirikare, yavuze yuko rero bari abarwanyi baturutse muri FDLR bayobowe n'uwitwa Lieutenant Colonel William. Yavuze ko kandi usibye abaturutse muri Kalapo hari n'undi umwe waturutse mu mutwe wa Nyatura ndetse n'abasivile 6 barimo n'abapasiteri bafashe FDLR mu bikorwa bya gisirikare. Ubwo ntibafashije, ahubwo nuko hano babyanditse nabi. By'umwihariko abakiriwe rero imutobo ku wa gatanu barimo bariyongera ku bandi bagera kuri 19 bakiriwe ku itariki 20 Mutarama 2026, barimo abarwanyi bagera kuri 13 baturutse mu mutwe wa FDLR wasani ndetse n'umugabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo FARDC. Kuva mu minsi 3 ishize kandi u Rwanda rumaze kwakira ababarirwa muri 33 bahoze mu mashyamba ya Kongo. Ibi byose nibigaragaza ko situation ari hatari, ibintu bikomeje kugenda bikara. Nyamira nkubwire yuko nyamuneka ubufatanye bw'igihugu cy'Ubufaransa ndetse n'igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ibi nabyo byamaze kuba byiyongera ku rwego rw'indengakamere. Perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo by'umwihariko bamwita Tshisekedi Tshilombo, mu gihe Ubufaransa bamwita Emmanuel Macron, bamaze kuba bizezanya ibitangaza nyuma y'umutekano muke ukomeje kugenda ubarizwa ku
butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ni ku wa gatanu tariki ya 23 Mutarama, bibutsa yuko ari ku munsi w'ejo nibwo Macron yakiriye Tshisekedi mu ngoro ye ya Champ Elysees nyuma yo kumutumira i Paris. Ni umuhuro rero wasize aba bagabo bombi baganiriye ku biganiro. Perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo abinyujije ku rubuga rwa Twitter rwabaye X yatangaje ko ibiganiro bya Tshisekedi na Macron byibanze ku bibazo by'umutekano burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse n'umubano w'ubufatanye hagati y'ibihugu byombi. Macron yemeje ko kandi yaremeye umushyitsi we harimo ubufasha bwo kurinda ubusigire bw'igihugu cye, ubwo ni ingabo ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye. Ati nishimiye kuba nakiriye i Paris Perezida Tshisekedi, nongeye kumugaragariza ko Ubufaransa umushyigikiye byimazeyo ubusigire bw'igihugu ndetse n'ubwigenge bw'ubutaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ndetse n'intambara zikorwa kugira ngo hagerwe ku gahenge gafatika kandi gashobora kugenzurwa mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Macron yunzemo ko Paris na Kinshasa bafite intego yo gusubiza ibyo abaturage bakeneye. Ati Tshisekedi na Macron baherukaga guhura Paris mu mwaka w'ibihumbi 2025 ubwo bari bitabiriye inama yigaga ku kibazo cy'ubutabazi muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Icyo gihe perezida w'Ubufaransa yatanze icyifuzo cyo gufungura ikibuga